Abe-MK bakhumbuze abantu baseNingizimu Afrika indlela abake baphatheka ngayo ngesikhathi se-COVID-19. Sawubona kuphi nokubi lapho ngekhona lombuso njengamanje okubingelelayo yena Mathimba Cosi Ntombi Mqomela amehla kabanye baqima imali thiwazi ngane wethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela wenze kulungile press subscribe button share phinde comment wenze sure ukuthi uyalike ukuze sikufakele njalo amavidiyo hamba phambili. Yangane zawethu bathuke boma abantu ngesikhathi bekhunjuzwa ukuthi khona abantu abake bambelwa imigodi ngesikhathi se-COVID-19 kanti futhi abantu bebengcwatshwa bengaboni ukuthi ngampela ulibo labo lolu olungcwatshwayo njengoba-ke bebengcwatshwa njengezinja bempelwa umgodi wogandaganda bephinde futhi bengcwatshwe bemboziwe kuthiwa awuvumelekile ukumbona umuntu wakini. Abantu ababenebhadi kakhulu, abantu abangcatshwele nge-COVID-19 noma abadlulelwe nge-COVID-19. Ngane wethu ngaphandle kokusho isikhathi sakhe shoshovu sayo-ke MK umkhonto wesizwe okuyiwona uholo Bob Jacob Zuma sebake sesibakhumbuza abantu ukuthi khumbulani ukuthi lo Khongolose nifuna ukumvotela ukuthi wake walibusa wase enzani, njengoba-ke abanye bayasho nokusho ukuthi base bethunyelelwe iy'namba zemigodi yabo kule migodi eyayimbiwe kuthiwa-ke umuntu mangabe shona uzongcwatshwa kuwona. Ngaphandle kokusho isikhathi sakhe mntwana sekhaya asichime sihlale kuyona-ke ividiyo engikuphathele yona namhlanje. Ungakhohlwa ukusubscribe wenze sure ukuthi uyasubscribe uyalike. Bambana ividiyo mlaleli wami. Sanibonani wengane zakwethu, ugodo lelo okankomgodolo umfana. Uyazi ngaso sonke isikhathi ngihlezi ngilizwa izwi lakhe likhala limemeza ukuthi ngahamba kungafanele, kodwa abanamandla emhlabeni bakwazi ukwenza ukuthi ngihlukane nomndeni wami, bangihlukanisa nomndeni wami. Babe ngakudeserve ukungcwatshwa kanje, babe ngakudeserve ukungcwatshiswa kwezinja, babe dinga ukunikezwa isizotha nabo. Izwi lakhe alipheli usuku ngingalizwanga limemeza, kube ngathi umuntu engisazombona. Kodwa laba beqembu elinamandla bakwazi ukuthatha umphefumulo wakhe, ngasala ngingedwa. Sisele sineminyaka ewo-35 kuthiwa siqashwa ndawo. Sasala ney'ngane bahamba bonke bengama-breadwinner. Asiqashwa ndawo nathi, asikwazi ukuthi sondle iy'ngane, asikwazi ukukwenza. Ngicela uNkulunkulu nje ukuthi amgcine ambeke endaweni ephephile, noma afike isikhathi sakhe singakafiki kwaba ukwenza kwabantu basemhlabeni ukuthi egcina adlulile, bamdlulisa ngenkani. Uma ngibuka lezi ithombe ngifikelwa inyembezi, indlela okungakhona. Babe ngcwatshiswa kwezinja, angimbonanga nokumbona. Kwakungafuneka ukuthi ngisondele eduzane. Kwakunamadoda ayegqoka izinto ezimhlophe okwakuyiwona in charge ukuthi esondele eduze kwakhe, embambe engafuni nokumthinta, amphose emgodini engathi aphose inja. Angazi noma uyini lo wangcwatshwa, kodwa-ke uNkulunkulu kuphela owaziyo. Isikhathi ngicabanga ukuthi sesifikile sokuthi uwe lo mbuso obulala abantu abamnyama. Angazi ukuthi ngithini. Ngicabanga ukuthi akekho ongathintekanga nge-COVID eyayifakwa abaholi abaphezulu abakilo leli qembu elibusayo. Uma uthi ayikuthintanga, ngicabanga ukuthi amampunge lawo, ingoba unikezwe imali ukuthi ukhulume ukuthi wena ujabule. Sihlukumeze kakhulu uhulumeni ka-ANC. Wasiphuca wonke amathemba ethu ebesinawo. Namanje izwi lakhe ngisalizwa ukuthi wahamba, kodwa akahambanga kahle. Kulungile, uNkulunkulu wathi sonke isikhathi sokuthi ebheke ngakithi nathi manje.
sebesichaphaze kakhulu. Abathandiweyo bethu bahamba ngeCovid. Kulungile. Hayi, kulungile.